Orera aciari bakwithuranira ucokia na cukuru mwisho wa Januari na mpara ya kiaramu kuoneka kuinyilia mwingi na indi karabatieri nonga kwerera utete bo thirikari kiri kuthomethia anabo na mbasari indi akariba embe ni baiturite na kurita uwebo kiri mantu ya koni mutaratara yo ngavana Kawira Mwangaza yo kuthania ngwe ya mbasari kiri wanda administrator na mutaratara yo kumanjara ni sema MCA rira akariba bakuwa ni bakuona kutina wirero bwa mbasari na ibo ya isoketwe njara ni sema MCA mbasari abati kuthania MCA ba tukinyirira baba ingeza na ndu iba kwenda mbasari ndu no ndo bakwethura MCA bongo ibara ibiro nkoro njiro to weta risabu nira kikite mbasari yo tukinyirira totepa indika bila kumnengera MCA totepa indika kabisa kimanto yo kuwa tukinyirira administrator sio sawa tuko na mahali tunafaa tufike ni kwa MCA ndio tuko naye karibu na ndio tunafaa tuende mahali kwake. Sasa hata yani tuseme nimepata shida nakimbia kwa MCA ndio anafaa apatiwe hiyo kitu au atupatie. Oruni bakuromba kinya kiri arito barabara thithite kiruke form baba ingine bakuwa ni baraturite ko bare na marando ya skuru na bakuromba kinya borera maratasi ya mbasari ya kinyelo ne babati kwewa kenda kuthiria marando yarabethite batiite skuru na baiwatira maratasi ya form 4 boya era nya karatasi gakonekana ofisine gutego pingo itwewe muntu etera andu rikari anyera andu riwe naryo nikenda mwana ona no clearance ona certificate anzigusie muntu akeya kwithirwa enera andu skuru mwana ationa clearance skuru ite muthanacia ende kwa ungienda tutetherua kinya keya na ofisine kinya thaiba form nya boiba ewe muntu athura nera andu kenda muntu ari anya skuru ari skuru era andu skuru mwana atethuka na certificate no wanto no nyaja na ukatwania kona no tunara rererwe ende ni umanthe na kuthira thina thiri karatasi kare kyo kinya na form 4 itutetherwe nikenda mwana ona certificate ire kwendekana asa nukumenya kurera andu kwenda inya onto thai na kiri baraba ingi ni bakwa mutaratara yoyo asoko kiri ma MCA bakagunika hatufaindiki na hiyo mbasari hatufaindiki kabisa na hatufaindiki, lakini ikiwa iko kwa MCA tunafaindika. Kwa maana nini? MCA anajua kwangu, anajua ile njia ninatembea nayo, yeye ndiye anajua mahali niko. Kawira Mwangaza hawezi kujua mahali mimi naishi. Nadhani MCA tudhania meza. Wewe mwanzo na watu wakiasi. Akani Kawira atomba toa tutugologania atomeango sioko. Ana meza na wako. Akini MCA amenya tuenze atomenya. Wende Kawira no MCA no kadhano mbeza. Madhania sawa to asiani. Tone bya kwa diana. Muthini bakuromba mwana wende ora wino batu na batu kwetherete thuka chief agolelia uma olelia obo this is a ndono meta from our family muritoyo anolelia obo mwana atina asiari atete na atina nombe kugunika na mbasari ura kubatirie for the issue of mbasari gutibatire ukumo siasa kuo gutweka membi ne batire kuthanwe MCA membi akene nethiro atire wanda administrator bawatanirite na chief ibagigisa mwana ora wende obo wina thina okinyilwe mbasarira nkiripotera Meru TV ndemwirio yembe mbeta mukiri onkonja.